Ntazinda Erasme wahoze ari meya w'akarere ka Nyanza washinjwaga icyaha cy'ubushoreke no guta urugo yarekuwe. None tariki 9 Gicurasi 2025 nibwo habaye isomwa ry'urubanza rwa Ntazinda Erasme wari meya w'akarere ka Nyanza washinjwaga ubushoreke no guta urugo. Ubwo urubanza rwe rwari ruteganyijwe tariki 6 Gicurasi 2025 rwari rugiye kuba. Umuhagarariye mu mategeko yavuze ko hari imbogamizi z'uko urubanza rutazakomeza, ndetse umucamanza arebye izo mbogamizi asanga zifite ishingiro. Urubanza rurasubikwa. Kuri wa gatanu umucamanza yatangaje ko hasuzumwe nanone izizi zituma urubanza rudakomeza, urukiko rugasanga izindi zifite ishingiro. Ni impamvu kandi nuko umugore wa Ntazinda Erasme ari nawe wakorewe icyaha yababariye umugabo we, ndetse kandi ku rwandiko rugaragaza ko yamubabariye. Amategeko avuga ko wakorewe icyaha cy'ubushoreke no guta urugo yemerewe guhagarika urubanza aho rwaba rugeze hose mu gihe ababariye uwamukoreye icyaha. Urukiko rero rwagategetse ko Ntazinda Erasme ahita arekurwa, dore ko n'ubucindacyaha bwasanze nta nyungu bufite mu gukomeza kuri uru rubanza. Igihe wabateguriye inkuru nkanayabagezeho nitwa Isezerano Dieudonné.